تفسير سورة الصعد أنبنا ولن آية مغا عنناني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. biye karisu ye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru rajaba minye hijra sankalo wolon fulana bisu nye wotani nani nai miladi nasaro ka jate ba fulani mugani saba sankalo fulana bisu nye woduru nai ambe gulo fula bako jikuroni gulo fula masjid salamu kono. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. يقول تعالى ألكم مسمى كرتا لنو ولقد فتنا سليمان ألكم والله عليه سليمان يا الله جربي ninkuma la ya geleya mina sabaye wa ul qasmu ani lamu ani qadi wala qad fatanna Sulaiman ay aqtabarnahu bi an salabnahu al mulka marrata. anya Sulaiman la jarabi ka kam masaya minala waqti dokono. ولقينا على كرسيه جسدا. قال عدد من أهل العلم يعني الشيطان ألاكو كسلمان كسجلا كو علي فريقلو لما فريقلو تجدو بلاكا نيم فريقلو سورو أنيا فانكو دوكو شيطان دوكو أكلنا ko be jia kam muso bi kononton no fe ube muso keme a kelen kele be dem soro min be jahadu ke aman sallahu fo muso kelen de jigina ye dem min soro hada maden tilanje de do ko jasada nye ode do ko jasada ayere kunde do asigilembe akasigilanka mi hakilite farkolo drombe sigilanka mi aka hakilite masaya minana la tile damado وكفي عليا كما سيسا دما الله أعلم نونون دي بفو توسير كلا وغلو. ثم أناب وكفي سليمان أساقرا كتاتي ألما تماما يادو عليا لجربي أساقرا كتاتي ألما عليا كم مرانا كم مسايا عليا ساقما aya min fo bi saba annani do fili kerala. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. قال ربي سلمان كنتي على أغفر لي إكايا فنما وهب لي ملكا إكمر لي جنما قال ربي أغفر لي سلمان كنتي على يا فما
وهب لي ملك لا ينبغي لأحد من بعدي إكم مرلي دما مرلي من منك دم وشيما نكوفي إنك أنت الوهاب في على دي ديلي مساي على دي سوني مساي قال بعضهم معناه لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يسله لأحد أن يسلبنيه من بعدي دوكو سليمان كنت قال مرة دينما مرة لمن نمو شيتة كبوسي نما كدوكو الله يني ودي كما كان من قدايا للجسد الذي ألقي على فرشه لا أنه يهجر على من بعده من الناس ko سليمان الله يني مونye mana nkamara lin kana boshimma komi iyella jarabi ka fari kolo bila nkan lin ka chogomi o nyogona kana soro maralin kana boshinga tukuni o do ko koreninde wa shahihu annahu sa'ala min Allah ta'ala muluka la yakunu li ahadi min ba'dihi min al-basari misluhu me bon kasir ko min sahalendo Sulemana ya ala delide ala kamara liddi alema maralim min teddi hada maden wore ma komi ale nyona ayode nyinin ka ala fe wa haja huwa jahiru shiyakh min al-ayati wa ayayin sama li jahiru beninde yira wa bijalika waradat al-ahadithu sahihatu wa hadisi sahaluna nan kafana arisa doye munye أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كارثة من أبا هريرة ما لك جيكباما كن نبي نما لك تنونا كشبك قال إن إفريت من الجن تيدن كو جنو كفانا تيجي تفلت علي البارحة كو أبولغوتو كنما سورة سوفي أو كلمة نحوها وبتيدن يكما دو فمين نمبولنو liyaqta alayya salata ginnaw kafanga tigi apologotura kanamma sufe purukin ka salli tige mbolo famukananillahu tabaraka wa taala minhu alaye yo adimma nyasoro alaye ma fantiyala ne yasoro waraditu an rabbitahu ila sariyati min shiwar masjidi ciden ko le yalla nyini shaytane ale kasiri mishirika pia udola hata tusibihu wa tanzuru ilayhi kullukum nyala nyini ala yake nyasoro nyala nyini kasiri mishirika pia dola ni dugu jera abekaye fajakartu qawla akhi Sulaiman alayhi salatu wassalam min hakli jigina mbalimake Sulaiman ka kumala ala ka taruna kisibaka ربي أغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إن هكلي جينا سليمان كما من فلان هكلي جينا لا فرده الله قاشيا نيا بلا ألا يا أساقي الدوية لي نيا حديثة دوية دونك كايرا كو سليمان يمين ينكا ألا في أكم مسايا داما كمرالي داما مرالي من تدين أن يغنى هذا مدام مالك كوفي حديثة دوية نيا والنبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعنا يقول حديث ورنا نبي الدرداء بلو فنا بمسلم كنو حديث فلو ببغار مسلم كنو ni hadisa min bena obe muslimu kono ko cide mulila bake kasalli kulu ya me cide ma cide mbafo awuju billahi minka mbetanga nyine ala fi ala king tanga ima summa qala ali anuka billa'anatillahi salasa o ko fe ciden ko mbi dangani ala ka dangay mbi dangani ala ka dangay mbi dangani ala ka dangay sinya sabo wa basata yadahu ka annahu yatanawwalu shay'a cidenya abolo sama ka ke kuma be pendo de ta falamma faraga min salatihi tumami ciden ka salli atilala ka sallila قلنا يا رسول الله سمعنا تقول في صلاة الشيء لم نسمعك تقوله قبل ذلك salli banno ko cide uko anya hamila ibe kuma do fo sallila amma deli ko kuma nyogona meila kito sallila de warainaka bata sitan yadaka bo anyi fana yi kabolo sama قال صلى الله عليه وسلم
ciden ko laka taruna kishibaka inna adu wallahi iblisa ja'ani bi shihabi minan nar ako alaka jugu iblisa ani tasuma dode nanamma liyajalahu fi wajhi ko abe tasuma inke nyala fa qultu a'udhu billahi minka salasa marrat nko mbetanga nyina ala falakin kishima sinya saba summa qultu ali anuka bi lanati llahi tammati o ko fe nkwama mbi dangani alaka danga min dafalendo falam yasta'khir salasa marrat sinya saba benni fo me shaytane ama mabonna tusura masukata summa araditu an ahujahu o ko fe la nyala nyini purun kamina wallahi laula dawatu akhina sulaymana ni ambali make sulaymana ka duwinte la asbaha muwassaqan yal'aw bihi shabyanu ahli almadina ni sulaymana ka kuma inte wallahi ni dugube jaba sura sirilembe ya madina ka demisenu betelo kekenay mais sulaymana ka kuma in ko so nyato حديث أورينا عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام قال سليمان قال كتونا كسبك سأل الله تعالى ثلاث فاتاه سنتين ونحن نرجو أن نكون لنا ثالثة قال سليمان ko aye ala deli ko sabala ko ala ye fula dama ko uluba jigi sabana in kaddi uluma salahu hukuman yusadifu hukumahu fatahu iya ko selemana ye ala deli ko ala ka kiri tige nyuman di alema na ye kiri minke na bebe ala ka kiri ma ko ala yo ke selemana ye wasalahu muluka la yanbaghi li ahadin min ba'dihi fatahu iya ko selemana ye ala deli fana ko ala ka marali di alema marali min manka di mogo wore male kofe ko ala yo fana dama وساله أيما رجل خرج من بيته أي على دلفنا كل مغو بورا إكادو سوكونو لا يريد إلا صلاة في هذا المسجد نيت فوي لا نينفو كسل نمسيري كونو خرج من قتياته كيوم ولدته أمه إبي بويكا جنوب لكم دومي باي ولو فنحن نرجو أن يكون الله عز وجل قد آتانا إياها أو تشيدن كم باجي ayenni do min ke amfana ye amba jigi ko ala yo ala ko fodi amfana ma donc muhimu ye munye ni bunka suri ni hadisa unati kayira kuma min fora ko Sulemana ye ala deli ala ka maralidi ale ma maralim min te nyogonate di mo wore ma ale kofe o de salendo Sulemana ye ala deli nina فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح على بقوا عليه فيني كل سليمان تجري بأمره نفيني بقولي ني سليمان كان يامر كان رخاء نغيا حيث أصاب ني سليمان بافي كتا يورو الله ني كتا يورو finye abe yele ode ka finye ni abe bolanye ni ngoya ifana bo qala al-hasan al-basri rahimahullah al-hasan al-basri ko alaka nema baka lama aqara sulaiman alayhi salam al-qayla qadaban lillahi azza wa jalla kotmami sulaiman ye so nunu fa ku fasautige ku faga kadimi alayhi أوده الله تعالى ما هو خير منها وأشرف ألا يسون نفعل سليمان يفني من كوسا سون نوني من كتلي سون نوني ريه فيني التي قدوؤها سهر ورواؤها سهر فيني مي الصغمدات ولي ويدي نيكو يبقى بوليس سوكا وبنيامي يبقى تاما سوكا وبنيامي كالو كله فيني سوكا مدى كله أبيب سوكا كالو كله لما فيني مولادا كله بولي أبيب سوكا كالو كله لما حيث أصاب أي حيث أراد من البلاد ni Suleiman ba fi kata dugula donc abe yele o finye deka man taraka saya awadahu Allah khayran minha
hada made fiumo fende niya toy ala de kama ala ba fare ye fenye min kawsa ye min toy tuma mi Sulemana dimna ala ye kaso nunu faga atumbe yele so nunu de kana beta yoromi ala ye so nunu fala ma finye ni Sulemana ba fi kata yoromi dro tarsikelaw ba fo aya wala abe dilan do de fense ani jamakulu ba fi katama abe bena sigi dilayga finye be do koroku takatanu ya hayso hasaburo ewa finye mbe boli chogo mi fana abe boli nyani noya de la magate katoko girigiri ku yelema ay uruqa akan no kata finye mboli kan no kata to la maga ku fili abe boli nuye noya da kateli de ne abe ana kateliya abe boli ni noya de la magate anu beta yoromi ni Sulemana yalla nyino kata yoromi beta والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد والشياطين كل بناء وغواص على الشيطان فنقول سليمان شيطان دوبه ولوكا بارات فويه كا كوغو جو ani bon belebele bon ulu jo Sulemana Seytane do fana be ulu ka bara ye dro ka do baji kononana baji kono feun lule munum be jawahiru munum be jama munum be baji jukoro ka to ulu fana ta kuna du Sulemana ay minhum man huwa musta'malu fil abniyati al haila ginnaw do be Seytane do be ulu be kogo belebele bon ne kogo jaw ulubu ode dila Sulemana mimma hariba etashi jaw watamashila ani miste ewa muni mabaw wajifana kal jawab ani minam baw minam munu ukabbo abe ko min ne dingatire dugu kolo kono wa quduri rashiyat ani daga munu nye daga belebele baw ye wulu sabati lendo nodela Sulemana ka jama kacha daga ube tobile ke daga mununa nu o daga nunu bonya koso u sabatile munno da mote se ko luta aw Seytane o de benin daga subu betila Sulemana ila khairi jalika min al a'mali saqati kata nunu na wonana fimo fenye baragele ala Seytane no jinno be ko Sulemana nu baka allati la yaqdiru ali al basar bara mun ni hada mo tesula ala yu Seytane be koro Sulemana jinno bo baraw wa ta'ifatu qawasu fil bihar jinna jama kuru do be Seytane jama kuru do fana kodo dembe Sulemana ye ulu be do baji du koro yastakhrijuna ma fi min al ali wal jawahir wal asiyai nafisati ulu fana beta mo bo baji du koro minye lulu ye ani jawahiru ani femu munun kanyi allati la tujadu illa fiha femu munun tesoro yoro simi baji kononate Seytane do jinnaw do be Sulemana bololu fana bara yode ki do baji jukoro femu katulu fana takulu do Sulemana wa akharina mughranina fil asfad me Seytane woro fana be Sulemana bolo ulu fana sirlembe nyogona ni nabe jolo ko wiye أي موصوفون في الأغلاق والأكبال ممن قد تمردا وأسا Seytane ورني جينا وربيو نمين نقولهم يه ولود سيرمبه ولود سيرلند نقوده وسير سير نقولنا منو يكنا جليا كس سليمان كاني منو ياسو ورفنا من هذا سيرلند وأقوله وامتنا من العمل وأبا منو بنا munu ñu yere bali ka baraka Sulemana nu banna bolo o jinna suguno Seytane sugu fana sirlemba bolo wagari asafi sani atwa tada munu nye Sulemana baraka nyogo nyakinya nu ya daraka ulu fana sirlemba bolo ni no jologoy ala inin ke Sulemana jinna fure sisala yutila tila yoro masaba do ta yede ka kogo jawni so belebele baw ulu jo Sulemana ani dagaw ani minaw do ka bara ye wode jinna Seytane do be wulu tay dro
ka to ka do baji jikoro feŋ ka to u ta kanu di sulemana ma jamakulu sabana munun banna baharaw la ka kannageleya sulemana ka ka soso ulu sirilen be nogo jorogow la fu siri ɲɔgɔn na هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب هذا عطاؤنا tumami ala ye nin nema di Suleimana ma ewa ko Suleimana ni ne ala ka soni ni ne ala ka dili de fa amunin aw amsik bi ghairi hisab ewa ni nema min fuli bolo ni do ka so de la de ni akadiye ka fonnan shiriya ke mo min ye ka fenta ka dama ni nema la ake na kadiye ka nema mina ni tafe ka fendi mo min man ni banna ka fenda ma koroli siliti kala kibi sago de la أي حاجة التي أتيناك من الملك التام والسلطان الكامل donc nimmara li tafale min fuleni ninne ya dima ani masaya dafale min fuleni ninne ala ya dima kama salitana komi yendela la chokomi fatiman shita wahrimu man shita awa mogo min kadiye aso mogo min kadiye akumantiya la hisaba alayka kursilitika itaro ni ala de yadima min kadi ye aso min kadi ye akumantiya foitika ayi mahaman falita fa huwa jaidu laka ni ye fengo fenke ni nemala adagaraye ye ni nema ni ye fengo fenkala adagaraye min kadi aso min kadi akumantiya foitika uhukum bima sita fa huwa sawabu ewa kiri sugu min kadi ye ake ode ye sababai mi mo sombali mo dilin ki karasa so kiri min kadiye wala oke ni ye min ke nin fula bela o de sawabai ye min so ye sawabake ye min kumante ye sawabake wali sabata fi sahihaini asabati rabbuhari muslimuna anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma khuyira baina an yakuna abudan rasula tumami alaye ciden bila kaswala nkike jonye kike cidenye wa baina an yakuna nabiyan malika uben kike nabi nyuma masakela maiwa yuti man yasaw wa yamna man yasaw bila hisab alai ciden bila kaswala ni fulala yalan kike jo ciden da yawa uben kike nabi nyuma maralikela da yawa ni nema bedima marali bedima min kadi ina so min kadi ina kumanta prosilitika ولا جناح كرسلتك اغتار للمنزلة الأولى بعد ما استشار جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له تودعا لو تشيدن جو يورو من سوغانتيا جو يورو فلو تشيدن كو الا نبي مين في يكان نيك جو تشيدن يكان نيك مساكي تشيدن ميتشاني تشيدن فنا كان نينفو اي حكلنا ني جبريل دفه nunu furalan ka jumanta jibrila ko jonya ciden yata ode ye majigiye faqtara li manjilata al ula awa ciden ye joyoro fulin sugantiya nkake jonye cide li annaha arfu khadara inda allah azza wa jalla wa ala manjilatin fil maadi parce que kake jon ciden ye ode daraja korota lendo alafe ode ye daraja korota ode sigi ewa jigi yoro kabo fana sageli do lagara wa in kanat lil manjilatu saniyatu wa hiya an-nabuwatu mal muluki ajimatu aida fi dunya wal akhirah harina yasro minye joyoro do in fana ye nkake nabi nyuma masake harina yasro o fana fembado jiya kono fembado lagara me joyoro forende kausai ولهذا لما ذكر تبارك وتعالى ما أتى سليمان عليه الصلاة والسلام كايرنا هر نيكرا نبي نيوما مساكي فناي فسمنتا بو فنالا o fana ye fɛnba ye diɲɛ o fana ye fɛnba ye lahara an b'o dɔn min tuma min ala ye Sulemana a ye a fɔ ko ale ye marali d'a ma fi duniya diɲɛ kɔnɔ nabaha taala annahu ju hajjin ajimu inda allahi yawmal qiyamati aida aw ala yang kibariya fara aw ko Sulemana ko jo yoroba tigi de do fana a gerelen be ne ala la fana yawmal qiyamah don o ba goro aya kono wa
وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب tumami ala ye sulemana masaya min dira ma soni min dira ma nabi ɲuma do masakɛ do maralikɛla do marali dafalen d'a ma ka bonyana ye diɲa tumami ala y'o fana nan kibariya fana wa inna lahu indana la julufa awa a ko lahara ni ala fɛ fana sulemana ye mɔgɔ mun gɛrɛlen bɛ ni ala la kiyama wa husna ma'abi lahara fana sage yɔrɔ ɲuman de bɛ sulemana ye ayi fi dari wal akhirati mana jiya ani lahara sage yɔrɔ ɲuman de bɛ sulemana ye ni ala ye ni marali dama jiya kono nin tɛ ko ala y'a ka fɛn bɛɛ dama jiya kono ko fɛn ta ye lahara ayi sulemana marali daira ma jiya kono awa lahara fana gɛrɛlen bɛ ne ala la lahara fana sage yɔrɔ ɲuman de b'a ye واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب يذكر تبارك وتعالى عبده ورسوله أيوب عليه السلام ala ba fonye masami hera kacha porta lene ajo ana chide ayuba ala kataruna kishibaka wama kana butalahu ta'ala bihi min durri fi jasadihi wa malihi wa waladihi ani ala yalla jarabi min lashe ayuba fanama ala yalla jaraba farikolola kala jaraba kan nafurula kala jarabi akatewuna donc kisa chama be fonni yoro fanala ayuba fanaka kibari ala o ango qur'ana abe qisa munun fo ni ala danna yoro mi ni kuma sabatilen tambolo kabo ciden fe kamin fanye anka da o yoro la ala ko le ayuba la jarabi ala yirebina la jarabi mu fo qur'ana kono me munun be fo ka faraka ko ayuba fana ko abanana ube qisa fo ko ayuba banana ko fotumu dona ayuba la ko mogo be bolila nye nabi nyuma do kuye ayuba takata fili nyamantunde la ku tara ayuba fili nyamantunde la mogo te seka gira la kasani fembolo ko tumu ba fari kolola ko aka dembaya aka jama beya a debarase ka bola kata fili ko ayuba to la jarabi de la toro la jarabi de la tumu ya fari kolo betu ko me dusuku anane ku ulu de tora bolo dusuku abe mire alani dusu kunye abe jikiru foni nenye fari kolo betumu ya betu boko tomo mi de tumu fulana na kelenya nyasi nema kelenya nyasi dusukuma dauda ya do ninunun koni duna nte miri ala kola nte jikiru fo ko aye ala delo yoro de la ko ala kale frake banmo nunu nye israeliyati wude na juma be keke na binyuma chogodi ko atara fili nyamantun kono abe mo wala chogodi ni na binyuma fili la be ma bola fili la tara fili nyamantun kono abaka weleli ke chogodi ala ya chide fana na binyuma de fana abe chide nyalla se chogodi onunu fana israeliyati wuye ala kulli hal ala ya lajrabi koni anya fo tuma bunu simira mahullah yen qisa fana fo akum munum be fo anofe wulu ye israeliyati wuye ne muhimu ye munye qisa fo kunye munye kairanna ala kan nabi nyuma de fule ne ala jarabila pour am fana ku la dege ni fana kala la jarabila ikadina la ka sabari ka fo ala ye nabi nyuma la jarabi enya ala ka jonyuma temina wulu la jarabila enya ni e fana la jarabila ika sabali ikatasi ni nunun taye iku la dege nyode fo ko wakati be a hakili kam jigi ola qisa munum be fo qur'ana kono ngol la nyini sababu la nyini folo tesiliyatu dususuma ni la jarabi be eka dina la tora be eka degunyi esoro dina la donc ni nunu na nyona foriye degun munum mi ulu soro nu sabarina ala nana degun mulu kaboka obeke sababu ke fona dususuma ubati dususuma abi dususuma fulana nunu ye sabali minke fo ala yere yutanu ni sabali nunu ye qur'ana kono iku kanu
iku kanu dusukun kono sabana atashi ata bihum iku ladde fana tora yusoro degunyi soro lajarabu yusoro balawu yusoro ubora ni sira munu nye fana ka borani o sirawde iku ladde donc kisa nunu la nyini ye ninde qur'ana kono sino ube ta kisa kunta munu fo ka faraka ka ta israeliyatu munu faraka hari la nyini yere minye aya la ote do tuguni qur'ana kala nyini to wuluye ala ko wajkur abdana ayyuba ako anka jon ayyuba akibariya fo ijnada rabbahu tumami ayatigi ala wale anni masaniya shaytanu bin nusubi aw akuntigi ala shaytane yenne maga nyogonya ni banay do ko ni masu abe ko shaytane ayebe wa bana ay akera sababu ye ka bana la se ayyuba ma fari kolola akera sababu ye ka bana la se ayyuba ma anina shaytane yemme maga nyogonya bin nusubi ni banaye wa ajabi ani lajaba do ko bin nusubi o ye bana mi vo far korola wa ajabi ani nafulu kasara lajaba nafulu kasara setane ay donko ayem maga nyogonya ka sababu ke kanunu lasema donc odi aton bun kasiru ko fi jasadihi wa malihi wa waladihi la jarabi ayuba soro afar korola la jarabi ya soro kanna folola la jarabi ya soro akadawna اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب تمامي أيوب أي الله دليل لا جربي من يسرو أي الله دليل على كو اركض برجلك أكو إيشين كي كدو كولونتا هذا مغتسل بارد وشراب donc ni awe ko mi alaye ayuba nyamaria akadugu shenke kadugu kolon ta sinya fulo aya shenka kadugu kolon ta jido bora bo ala ko oji akammi wala amina wala sinya fulana aye e wadugu kolon ta ji bora fana fulo ta ala ko akako wala de ayuba kora wala sinya fulana ta ala ko mi ayomi taw serikala ko nin fayda to nyemunye abe komi ayuba bana mi nyasoro bana intum nye far kolo kene mala soro bana intum be konona la fana akora jimina oye far kolo kene mala bana furake aye jimmin fana mi far kolo konona la bana min fana be ayo furake dawura kene yara ayuba kene yara donc ninye dugu kolonta ka dugu kolonta jikabo alaba asaba de kera adoye ayuba tay ay dugu kolonta jibora adoye musa tay ka fengo si jika bo asaba de kera alaba asaba de fo adobe hadisa kono adoye ayuba tay adoye musa tay naye abereke ka kabakuru gosi ni jibora wote asaba jibrila aya kamanke jamu jama ji aya kamanke ka yoron goshi jamu jama ji mora nin gosili saba nyona de kera ni ala be nyamarele ke gosili ka ke ji kabo ayuba ta ani musa ta ani jibrila ta na ya kamanke ka yoron goshi ni jamu jamu ji bola donc ayuba tumame ayi ala deli donc ala ko ka awa ashenke ka dugu kolonta ji bora ji do bora akwa ka ko ola o fulana ji min bora aka akome donc ni nyaira ayuba fule kam minke fulbewa ay ala de deli donc abe furakeni sababu minye ala fana yo yirala donc haramade ni mo bana bun khaymu benni fo akoni mo bana na ko furakeli kala furo ye ala de me ko me go benyino ko bana baga tummin ka bana yimina yoro mi hakili be jigi alala ka ala wele ka dowke ako suno furakeli kala furo ye ala de fura folo ye duwawde haram ren ka duwawke ka ala deli et puis ala ka furakeli simantela ye fana parce que o ye kunu fo ya kunu de ni ala de deli ni ala de ye e wa sababu do yirila ka e wa ube ni ala yi ka duwawu jabi fura fitini doro sababu fitini doro ka bana be furake yerete bo akalama donc wala hadama den kana nyinan nin ko
nan banana an kana nyina ala wele ko donc ayuba tayin fora mun nanyo de fo an ko ladege ni e fana banane do dama kashi ala la ika ala wele ala ki furake donc ni ala ye hada madem fana ka sababu ke ki yere furake sababu dagale o fana tayira ko idalen jalala wote tawakkulu ge ni ni ala kan nabi nyuma de ne ala ko ka asenta jimmi mbora ko ka kwala ayuba mafo ay ne nabi nyuma de nebe ko to ala bolo nete ko jila ube nete jimmi ko binyere furake ay sababu dagalende do donc wodi ya to don kibaw ko ali itimadu ala asbabi shirku wa tarikul asbabun qadihun fil aqli koni hada madin shi sira sababuka ko ya musrikiya ni eyere jatela sababu inde yifurake yiduskundiro sababu inde la way musrikiya de me ka sababu fana toye o yede ka hakilintanya o yede fo fana hakilila masala bun qaymu ba misali yak ni mo min ko nebe den soronte furunte jene yake fana nebe den soron mo be mun dambe kata ima fato yani hakilintanya wala kisinsi sababuka oye musirikiya de ye ka sababu fana toye oye ewa hakilintanya oye nagashi de hakilila oye hakili nagashi de donc hada madembe sababu daga lenke de ka koda alaka na bunyuma uyode ke ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم ألاكو ko ale ayuba ka dembaya takadama ani dembaya nyogona ka fara dembaya ka rahmata minna ni nyenne kabo ni alafe ni nyenne kabo ni alafe ni yake ayuba donc minye jalalain wulube rahmatan ke ni nyenyuma yani hinay kabo ni alafe ka ko ayuba donc bunu semino ko nanya ke jalalain ka tawsiri parce que ali ashairaw wulube rahma alaka mankutu de do damfente arahama ya alaka mankutu de damfente mi ale ashaira ube arahama ke uluba ke damfende ko hinna ube kanyuma yake oye ale ashaya uka tawsiri de arahama ulubi arahama inke damfende arahama infana te damfala ka mankutu de do odi ato tumami jalaleni tigiye ni arahama aya jate konnema ani nyuma ya ako jalaleni ka tawsiri pour ankanya bolo ni ko de nye dembaya intaka dama nye ninke ni ya sage kata dembaya de ma dembaya indili ka dembaya inde ke nema dembaya nye damfende rahmatan mana dembaya rahmatan minna dembaya min fulen ninye udi ayuba ma dembaya nye nema de ni ne yake ayuba donc arama bese ka ke damfe o yoro la parce que dembaya nye damfe de mais ni arahama inke alaka mankutu de ateska ke damfe o yoro la o yede alaka nema o beke o yoro de la wala donc rahmatan minna wa jikra li ulul albabi ni nye nema ka bonne alafe ni ne yake ayuba ye wa jikra ani hakli jigini miru li ulul albabi hakli makelenkele ikata sini ayuba ka qisa ineni bo dembaya ka komi fule nenye do ko ayuba ka dembaya ko ala tunya be faade ko ala ya ayuba ka dembaya be faade la jarabin korona la ko ay dembaya imbe faade ko mi tumami ala ya keneya ko aya ka dembaya be nyanama ya ka dama kasage ka dembaya nyogona dama ka faraka buno shimin ko rahimahullah tafsir la ako ala ma faali dembaya ka faali fo aya ingono de esiga fora la jarabin kuno aya kuno ne ala ko ala ya ka dembaya faga o fora wa o ma fo me esiga fora aya kuno fana ni ala ko ne ya ka dembaya nyanama ya yewa o fora wa o ma fo wala kana tawsirin ke oye nimbe komi uya tawsiri minna tawsiri sahale abe kone ayuba banane dembaya intunyu mabo ala
bana in kera sababu kani demba ya fara tuma me kene yara aka demba ya sagira kanama donc ala ya kaye fana aka muso kanu ka wolo ka demba ya nyogona soro tukuni aka muso ka wolo fana ka wolo ka demba ya nyogona soro ka fara demba ya ka ayen be tawsirini dela ni ala nya ka demba ya dama demba ya mintum mabonana bana wakati nye demba ya indama kusagi kanama wa mislahu mahum aka sagi ka demba ya nyogona wolo ka fara demba ya ka fana rahmatan minna ni nyennema ka bonni ala fe ni nya kai wa jikira li ulil albab ani hakili jigi hakili mabe donc hakili jigi joli banne ni qisala awala anna albala yashmalu al anbiya hakili maw an kanka hakili jigi min soroni ayala folo an ka do ko balawu hari abin nabi nyuma soro ja alaka la jarabini alaka balawu ja bi hari nabi nyuma soro bal cide nyinin kara ko man ajamu nasan fitnata wa bala qala al anbiya summa li amsala fa li amsal ko cide ma ko ala be mo jumal la jarabi kateme beka cide ko nabi nyuma ako o kofe hada madon kalli man yaw be nyewa nyogo nyechogo mi la jarabu be nyogo chogo dela donc ambe hakili jigi soroya ko la jarabi ko ja abi hari nabi nyuma fanata alaka la jarabi be bedeka asaniya fulanna anna shaytana qad yusallitu ala al anbiya ja ala be sega hari shaytane lasu ka ke sababu e kabila nabi nyuma fana maja ayuba mafoya anni masaniya shaytan binusubin wa ajabi jankambe hakili jigi soroya ko hari annabi nyumo alabe shaytane abese kabila nabi nyumo fana laja asalisa sabana anna allah ta'ala yajibu da'watul mudtarina ilayhi nimba iranna ko ja mugo muno hatagira kata alama mugo hatagile ni ala wale ala bijabi in sadaqa li insanu fi da'watihi hada madde ni iye dusuku ni ye tinya tige ka wolelene ika ala wolelene ika dawula ja donc ala be mugo hatagila bi jabi ni ala wolene tinya ala bi jabi mugo hatagile o mana ayala aman yajibu li mudu tarija ja ijada'u wa yaksufu suwa ala ko mugo hatagile jombe mugo hatagile jabi ni ayi wole ani jombe ko juguta ka bo mugo ka o ye ala de donc ni nyaayira na ko hada made ni hatagira darabu la yidguna ala wele ni ala wele ni tinyai ala bijabi ambo soro aya en kono tumami ayuba hatagira ay ala wele ala ya jabi arabi ananina annahu kullama istadati al umur fa antajir al faraja abiya ambe hakili jigi soro qisaina ko ja hada made ni ko gele yarika wakati mide ni ko gele yarika yoro mide yika alaka fonini ani nogoya amakono yoro dela innama al farajin mali karabi ci de ñoo defo ako foni paralembe gele yadeka hada made ni ko wusura gele yara ashera dama ado o yoro da ko demen na todo foni na todo donc tumame ayuba ko geleyara kasa damma yoromide ayuba ye ala wole dro yoronin kele de men nana foni nana ambo soro o miru ano tashi ambo soro kisa en kono kamisa durna jawalu karabun nabi ayuba alayhi salam kana ala yadihi ni nya irana ewa durna ambe tasim ni hakili jigi mi soro ayayna ko ayuba ka gele ala kan nabi nyuma ayuba gele ya min ya soro ala ya ka gele ya muri ka bo ka na ale yere ka bolo sababu na ale yere sababu chogodi ala kwa yere de ka ashenke ka dugun kolon ta mo wore mana furake ala ma furadi mo wore ka furake ala ya furakeli na ka gele ya wulila aya do yere de bolo yere ala de gele ya wulila donc mbalmo sanan katemi qisa inna donc an kaka min atawassul aljaidun abu akaka an ko do foyere ja hada made ko do be tawassul ye munye mana kire gere ala la ni ko do ye kala wole nu ye pour ala fu jabi
adobe adagara adobe amadaga bo ado munun dagara ayuba ka kewale bode kono de ya to ambe tawassulu li jaijo ambu fo awwala atawassulu ila allah ta'ala bi asma'ihi tawassulu sugu munun dagara mana hada madin kanki yiregele alala ni ko mununye kala wele nuye a folo oyede ka ala wele na to nyuma we ya ghafuru aghfirli donc ni nyede kigire alala ka ala wele na ka to nyuma e bashi tenin tawassulullah nin dagara ni nye folo asaniya atawassulu ila allah ta'ala bi sifatihi fulanna ka ala delini ala ka mankutu ye allahumma birahmatika astaqis allahumma birahmatika astaqis ifule ka tawassulu ke ni ala ka mankutu de ya ala ka nema donc tawassulu fulanna min dagara woye ka tawassulu ke ki yere gere ala la ka ala delina ka mankutu nyuma woye bashi tola asalisan sabanna atawassulu ila allah ta'ala bi afwalihi ka iyere gere alala ka tawassulu ke ka ala delini ala yere ka kewale ubo misaliya ke jumaye allahumma salli ala muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim allahumma barik ala muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim ninye ifule ka tawassulu ke ni ala ka baraketa de manay kon tigi ala allahumma salli ala muhammad ala ikam muhammadu tanu kama sallaita ala ibrahim komi ye ibrahim tanu muhammadu fana tanu allahumma barik ala muhammad ala ika barikado muhammadu la ka hera do muhammadu la kama barakita ala ibrahim komi ye hera do ibrahim la na ka demba ya hera do muhammadu fana la donc ni nyeta wasul bi afwalihi ye ala deli ni aka baraketa wi arabi ananina atawassul ila allah taala bi jikri hali dai ambodo yero la ya ka tawassulu ke ni emin bake ka ala wala ika ala wala ni kala halai ka tawassulu ke ni ikalla halai ka ala delili kala halai bashi tola o dagara ha ayo obe yoro juma ayina ha idina da rabbahu anni masaniya shaytanu bin nusbi wajad ayuba ya tawassulu ke ni munye sisa akalla hala ntigi shaytane yinne maganyogonya ni bana wuye anilla jabo kinna fulo cinya o ko sombi dele alaykin furake aya ala delina kala halade anyogona be musa ka kibariyala rabbi inni lima anjalita ilayya min khairi faqir musa fana o yoro la ya ala delini akalla halade entigi ala e yere nyaabe nela bana benna dentembolo ala dendima alam bana nendo nim bana min benna inya bala bana benna ala bana bonna woyede atawassul bi hali dai e min baki kala ala wale ni kala halai ka tawassulu ni kala halai bashi tenina ni nyejolina ha duruna nanina aqamisa duruna atawassul ila allah taala biddu'a man tarju ijabatahu ka tawassulu ke ibe mu'mini e wa iba jigi kwa ka du'a be jabi ka tawassulu ke ni odduwa wuye e karasa ala delinya mankene ala kim furake o delay munye sebo tumbe na chidem fe ubedwa wunye na fe kwa ka duwa kuye uyo delle ko ye i jigi bala mo minye ala nya sirenya bagay limana jondo jigi bala mu'mini do aka duwa be jabi tawdi tigido a ikafo karasa duwa kenye bashi tala tawassulu daga lendo ibe mun ka duwa jabi jigi ka tawassulu kena ka doya ka nyina fa ka ala deliye ala aka do ke bashi tola ubo della ke ni sebo tumbe do wunyi ni chidem fe asadisa worona tawassulu ila allah taala bil iman ka ala deli ka tawassulu ke ni limariya ka ala deli ni ka limariya rabbana innana sami'na munadi yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna ربنا فاغفر لنا جنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفانا مع الابرار ni yoro la nunu kule ka tawassulu ke nu kalliman yade antigi ala anyi woleli kila do me na bake kan wole kan kallimanani e alai ani aminu bi rabbikum kon kallimanani antigi alai fa manna ewa ala alliman yana fakaffir anna shay'atana
فآمنا فاغفر لنا جنوبنا على اللي من يرى أنك اللي من ينقصه أنك جنوب يفني أنك جنوب يفني دونك توسل فلك كني اللي من يديا liman min bi duskun kono ye tawassulu keno ni nya woro na basite nin tawassulu la ashabia wolon fulanna atawassulu ila allah taala bil amali salihah ka ala deli ni bara nyuma we ika bara nyuma we ka ala deli ni ka bara e yere bara nyuma munun ke alaye ko kala sha alaye ika ala deli ni ka bara nyuma we o fana ye tawassulu daga lenye donc o deli yere jumaye mogo saba min don na kulugo kono mogo saba do la ka do kulugo kono kulungo alaye kulu don nati ka kulunkulu kana birin udala bo chogo tubolo awa o kon nin koni foi tese ka ambo nenna fo anka ala deli nan ka bara nyude awa kelen ko ntigi ala ne bange baga fulade tumbe ne bolo ne ye bagange na de bagantigi de yenye ni nyen ka baga o biri anono nyere ta mi ndemba ta ya ta mi ndeunta mi bange baga fulanya fo bange baga fulade kan nono mi fulo ato ne din ka demba ya bani me dondola ne tara yoro jande nim baga tara yoro jambe na wakati mi bange baga fula sinogora nyu fula kan nono mbiri uyen nana nya soro be sinogola unsiran jole mbu kunna nono mina be ntegela mbu makuno nu wulila ku kan nono mi ne shi ewa jolende shirate fokata fajiri kenechi ndewum fana bake ka kasinse nkoro ha kon kan nono di uluma ulu kame maso kaduma maso mo shika nono mi mbange baga fulanye fo fajiri kenechi le ufura wulila uyu kan nono mi ntigi ala ninye ninke e ala jati de kama umbe de gumu nambola doni bora kulula mi utese kabu aw fulana ko awa akonne fana tunye ewa setigi de mbo mo bila barala be mo bira barade la mo do nana ma ale nana tile to do la nya bira barala bara imbanne munu nyetile mumen barake nyu ko saradam ale mi nyetile tilanje barake nya ka saradam ma jawrala akwa tafi atara ka tombolo awa aya ka saram min tombolo de ni ye jago ko de la ko bugu kawo ewa kodo fa aye ka kodo fa misila ka kodo fa nyamela ka kodo fa sagala ka kodo fa bala na fulo chama tuma me ale fana tara fe nyini na segena ma pen soro sagira kana ma dondola akwala ka jo ne inkasara min tongo ibolo inkasara di nkwama inyabe fe ngo fe na ya nyame do misido sagado bado abeyi kasara de ako kana tinongo keniye sa inkasara di mambeta nko wallahi te tinongo keniye tingo fembe ya ikata de do e wacce nya be samatara na be fana njige ala na ya surne ninke ede kama ijati de kama ambe de gumu nambola do wore cira kabu kulula mutese kabu sabana ko njige ala ewa akonne fana binanke de muso do de tumbe mbode fe kateme jinya muso beka hada madembe muso kanu kase degere ma ne tumbe ni muso in kanu katemoka nya nyini ni aka ewa kafo nyoko nyake jene yake a mbinanke de muso amasongoro chokosi me ala yake sandu gele yara bolo sangele do nana chokosi ta bolo gele ya soro ananamma ewa akon nana ikinde me gele ya benka ewa nkonne ye komi nyini fe ka koro ne bi no de la de har bi o ko de be ne bolo de ni sonna anka je nyoko nyake bi deme ni ma so fana beteme de min be muso inka asonna ne ye ewa dinare keme ani muga nyata ka di muso imma aya yire la bilanye fonne sigira sem fulani nyogonje me harisa li mane imbe muso indu sukunna koy mandai de gonde ya dola akoy abdallah ittaqillah wala tafudd liqatima illa bihaqqiha akwala ka josira alanye kanin ka bugo tignya wuli ni furuti ni ce ako ayennin kuma min fodro ya surne ma shama de mbasi yan fulani nyogonce ewa akadinye fana ate kuma anege bore na fana de akadinye kateme jinya muso beka me ngulila nyatoy aye kuma min fote ngulila nyatoy ate kuma mandinye de hari biya kadin duskunye kateme fembeka me ngulila nyatoy
nye dinare kemeni muga minda manya to abolo ntigi ala na ya soro ne yen ninkere e ala jati de kama ambe min nan ka bola kulu tira ka budala ubora katama donc hada made bara nyuma ke alaye ni ka bara nyuma ke alaye wakati me ala delini ka bara nyuma ye me hada made kana to ka bara nyuma ke jian nafa kama nga sadaqati bo nka garjage ka foni nka sadaqati bon kanin na fulo soro ube kanin na fulo di mugo man ka tama ka jiya kana ewa ala baraw ni la gara baraw ke jiya nyini kama eki ka baraw kalasi alaye baraw kalasi len ko fe alaye ibe ala delini hamina ko minni ko gele minala ka boyka ibe ala delino e eska nunu nyu ka bara nyuma ukede pour gele ya min boka ka boka wa bara nyuma kalasira ala de yo folo bara nyuman kalasile ni ala ye otte menen ko fo ye ala delinu ka dusun kalasinya ube gele yamuna ala yubo akono donc la yuba fo tawassulu li jaidu tawassulu munun dagara o ye nunun dagara kullu hadhihi al anwa'i min at tawassul jaidatu ni noni ya wulun fula min fula ni ye tawassulu la ni be dagara amma tawassulu mamunu me tawassulu min ye tawassulu haramu yenenge فهو التوسل إلى الله تعالى بما لم يجعله وسيلة ولا سرعا ولا قدرا كتا على دليل سرايه سرا مني على موكي الدليل سرايه سريالا لاتجلا كتا على دليل كوسوية ودي التوسل الممنوع مثلا سيغ فلانا يا سيغ فلانا يا ولي فلانا ube kata kaburu tigula kati damakasi kaburu tigula ube kata kantigelike kaburu tigula ube kata dafalenge kaburu tigula ube irido ube dingado atawassulul mamnu nuni ala delisira mununi nuni haramu ye ado ye shirkul akbar mukhraj min al milla ado beke fulanka fo yakumba bayre de kila bo islamiya kono me anyen ni woro fulamin fo nin kelenkele adagara hada maden kala delili nununya anyo soro ayuba ka qisa donc kelen soro lala wodo yato anyu to fo ka faraka wati sira inshallah qisa to ma dafa ni ala sunna dere sure ni ala ya iranna be continue qisa to ka subhanaka allahumma rabbuna bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka tafsir suratu as-saat أمبنا وني آية مغا أنيناني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما biye karisuye hijriya bakele ani kemenani ani binani ani nani shahru rajaba minye hijra sankalo wolon fulana bisunye wotani nani nay miladi nasaro ka jate ba fulani mugani saba sankalo fulana bisunye woturu nay ambe gulo fula bako jikuroni gulo fula masjid salamu kono أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد فتنا سليمانا وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب يقول تعالى ألكم مسمين كرتالينو ولقد فتنا سليمان ألكم والله عليه سليمان يا الله جربي ninkuma la ya geleya mina sabaye wa ul qasmu ani lamu ani qadi
ولقد فتنا سليمان أي اقتبرناه بأن سلبناه الملك مرة أن سليمان لجربي كأكم سيمنا لها وقت دكون ولقينا على كرسيه جسدا قال عدد من أهل العلم يعني الشيطان ala ko Sulemana ka sigila ko ale ala ye farikolo lama farikolo tigi do bilaka nin farikolo suro anya fanko do ko setane do ko akalna ko abejja kam muso bi kononto no fe ube muso keme akelen kele be dem soro min be jahadu ke aman sallahu fo muso kelen de jigina yedde min soro hada maden tilanje de do ko jasada nye ode do ko jasada ayere kunde do asigilembe akasigilanka mi hakilite farikolo drombe sigilanka mi aka hakilite masaya minana la tile damado o kofi alaya kam masaya sagama Allahu alam nununde be fo tawsir kelaw golo summa anaba o kofe Sulemana asagira katati alama mama ya do ala ya lajarabi asagira kata atigi alama ala ya kam marana kam masaya ala ya sagama aya min ko bi saba annani do fili kerala قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب قال ربي سلمان كنت على أغفر لي إكايا فنما وهب لي ملكا بكم مرالي جنما قال ربي أغفر لي سلمان كنت على يا فما وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إكم مرالي دما مرالي من منك دم وشيما نكوفي إنك أنت الوهاب في الله دي ديلي مساي على دي سوني مساي قال بعضهم معناه لا ينبغي لأحد من بعدي أي لا يسله لأحد أن يسلبنيه من بعدي دوكو سليمان كنت قال مرادين ما مرالي من نمو وشيتش كبوسي نما كدوكو الله يني ودي كما كان من قدايا للجسد الذي ألقي على فرشه لا أنه يهجر على من بعده من الناس كسل من الله ينموني مانا نكمر اللين كنا بوشما كم إيلا جربي كفاري كلو بلا نكالين كتشكمي ونيغونا كنا سرمر لين كنا بوشنا تكوني ودوكا كورنين دي والشهيه أنه سأل من الله تعالى ملكا لا يكون لأحد من بعده من البصر مثله مبونكا سيركو مين سهلندو سليمان على دليل على كمرا لدي على مرا لمن تدي هذا ما دين وري ما كومي على نيونا ايودي نينكا على فين وهذا هو جاهر الشياخ من الآيات وآيين سما للجاهر بنين ديرا وبذلك وردت الأحاديث صحيحة أو حديث سهلون نان كفنا أرسل يموني أن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كارثة من أبا هريرة ما لك جيكباما كن بنيوم لك تنونا كشبك قال إن إفريت من الجن تيدن كو جنو كفنا تيجي tafallata alayya albariha ko apologoto kanama sura sufe au kalimatan nahwiha ube cidenya kuma do fo minni ni boleno li yaqta alayya salata jinnaw kaffanga tigi
apologotora kanamma sufe pour kinka salli tige mbolo famkanani llahu tabaraka wa taala minhum ala ye yo adimma nyasoro ala ye ma fantiya ala ne yasoro waraditu an rabbitahu ila sariyati min shiwar masjid ciden ko ala yalla nyini shaytane ale kasiri mishirika piyewu dola hatta tusbihu wa tanzuru ilayhi kullukum nyalla nyini ala yake nyasoro nyalla nyini kasiri mishirika piyo dola ni dugu jera abekaye fajakartu qawla akhi Sulaiman alayhi salatu wassalam min hakli jigina mbalimake Sulaiman ka kuma la ka taruna kisibaka rabbi aghfir li wa hab li mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di in hakli jigina Sulaiman ka kuma min fulani ne hakli jigina la faraddahu Allah qashiya ne ya bila ala ya asagi adoyale ni nya hadisa doye donc kayira ko Sulaiman ye min nin ka ala fe akam masaya de dama kamarali dama marali minte di annuguna hada madem malik kofe hadisa doye ni والنبي الدرداء قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعنا يقول حديث ورنا انا بالدرداء بلو فنبه مسلم كنو حديث فلو به بخاري مسلم كنو ni hadisa min bena obe muslimu kono ko cide mulila bake kasalli kulu ya me cide ma cide mbafo awuju billahi minka mbetanga nyine ala fi ala king tanga ima summa qala ali anuka billahi llahi salasa o ko fe ciden ko mbi dangani ala ka dangay mbi dangani ala ka dangay mbi dangani ala ka dangay sinya sabo wa basata yadahu ka annahu yatanawwalu shay'a cidenya abolo sama ka ke kuma be pendo de ta falamma faraga min salatihi tumami ciden ka salli atilala ka sallila قلنا يا رسول الله سمعناك تقول في صلاة الشيء لم نسمعك تقوله قبل ذلك salli banno ko cide uko anya hamila ibe kuma do fo sallila amma deli ko kuma nyogona meila kito sallila de warainaka bata sitan yadaka bo anyi fana yi kabolo sama qala sallallahu alaihi wasallam ciden ko laka taruna kishibaka inna adu wallahi iblisa ja'ani bi shihabi minan nar ako alaka jugu iblisa ani tasuma dode nanamma liyajalahu fi wajhi ko abe tasuma inke nyala fa qultu a'udhu billahi minka salasa marrat nko mbetanga nyina ala falakin kishima sinya saba summa qultu ali anuka bilanati llahi tammati o ko fe nkwama mbi dangani alaka danga min dafalendo falam yastaqir salasa marrat sinya saba benni fo me shaytane ama mabonna to sura masukata summa araditu an ahujahu o ko fe la nyala nyini purun kamina wallahi laula dawatu akhina Sulaimana ni ambali make Sulaimana ka duwinte la asbaha muwassaqan yal'aw bihi shabyanu ahli almadina ni Sulaimana ka kuma inte wallahi ni dugube jaba sura sirilembe ya madina ka demisenu betilo kekenay mais Sulaimana ka kuma ko so nyato حديث أورينا عن عبد الله بن عمرو بن رضي الله عنهما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن سليمان عليه الصلاة والسلام قال سليمان قال كترنا كسبك سأل الله تعالى ثلاث فاتاه سنتين ونحن نرجو أن نكون لنا ثالثة قال سليمان ko aye ala deli ko sabala ko ala ye fula dama ko uluba jigi sabana in kaddi uluma salahu hukman yusadifu hukmahu fatahu iya ko Sulemana ye ala deli ko ala ka kiri tige nyuman di alema na ye kiri minke na bebe ala ka kiri ma ko ala yo ke Sulemana ye wasalahu mulka la yanbaghi li ahadin min ba'dihi fatahu iya ko Sulemana ye ala deli fana ko ala ka marali di alema marali min manka di mogore male kofe ko ala yo fana dama وساله أيما رجل خرج من بيته
ay ala deli fana kuni mugo bora ikadu sokono la yuridu illa salata fi haja al masjid nite foy la nyini foka salli nim misiri kono kharaja min qatiyatihi ka yawmi waladatuhu ummuhu ibe boy ka junubu la komi domi bayi wolo fa nahnu narju an yakuna allah ajja wa jalla qad atana iyaha awa ciden ko amba jigi ayenni do min ke amfanaye amba jigi ko ala yo ala ko fodi amfanama donc muhimu ye munye ni bunka sure ni hadisa unati kayira kuma min fora ko Sulemana ye ala deli ala kam maralidi ale ma maralim min te nyogonate di mo worema ale kofe o de salendo Sulemana ye ala deli nina فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب فسخرنا له الريح على كوكو عليه فيني كولو سليمان تجري بأمره ni finye be bole ni Sulemana kan nyamaru kan ye urqaan nogoya haisu asaba ni Sulemana ba fe kata yoro alla nyini ya kata yoro finye abe yele ode ka finye ni abe bolanye ni nogoya ifana bo qala al-Hasan al-Basri rahimahullah al-Hasan al-Basri ko alaka nema baka lama aqara Sulaiman alayhi salam al-qayla qadaban lillahi azza wa jalla kutmami Sulaiman ye so nunu fa ku fasautige ku faga kadimi alayhi awadahu Allah ta'ala ma huwa khairu minha wa ashraw ala ye so nunu fale Sulemana ye fenye min kausa so nunu nye min kateli so nunu nye rihu finye allati quduha saharun wa rawauha saharun finye mi asogomada boli oyede ni ko ibe o boli so ka obe nyame ibo tama so ko be nyame kalo kele finye isogomada kele abebe so kalo kele lema sinyo finye mulada kele boli abebe so ka kalo kele lema haisu asaba ay haisu arada min albilad ni Sulemana ba fe kata dugula donc abe yele o finye deka man taraka saya awadahu Allah khayran minha hada made fiumo fende niya toy ala de kama ala ba fare ye fenye min kawsa ye min toy tuma mi Sulemana dimna ala ye kaso nunu faga atumbe yele so nunu de kana beta yoromi ala ye so nunu fala ma finye ni Sulemana ba fi kata yoromi dro tarsikelaw ba fo aya wala abe dilan do de fense ani jamakulu ba fi katama abe bena sigi dilayla finye be do koroku takatanu ya haiso hasaburuha ewa finye mbe boli chogo mi fana abe boli nyeni noya de la magate katuku girigiri ku yelema ay uruha akan no kata finye mboli kan no kata to la maganda maga ku fili abe boli nuye noya da kateli de ne abe ana kateliya abe boli ni noya de la magate anu beta yoromi ni Sulemana yalla nyinu kata yoromi beta